Kenya aria mahuthagira ngari cia muingi hari mihango yao ya o muthenya ni moritio methe njira ingi cia gukahingia mabataro mao thutha wa ciama cia ene ngari gutangatha mugomo wa kibũrũri kwambĩrĩria Jumatatu yũkĩte. Kũringana na arugamiriri a ciama ici, ikinya rĩrĩ rĩkinyanĩirio thutha wa thirikari kwaga kũmathathaũrĩra na kinyi maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo mahingĩtie, na ningĩ magateta makiuga matihetwo kanya ga kwaranĩria na thirikari. The Federation of Public Transport Sector would like to advise our members to withdraw public transport service provision on Monday, November 12, 2018. Meanwhile, we are seeking dialogue with the authorities with a view of getting clarification on new guidelines which we feel are unclear. Mamwe ma maundu maria maabitha ciama ici maratetia ni gukuithio murigo mwene ngari hindi ĩrĩa ndereba auna watho wa barabara, gucenjia rangi wa ngari cia PSV na guciaka rangi wa white, o ũndũ ũmwe na gucenjia ithimi cia thibindi ona kũrĩ iria ingĩthondekeka. Charging vehicle owners and sacco companies officials for traffic violations of driver or conductor, painting PSV vehicles white, all PSV vehicles white, introduction of continuous yellow line instead of a broken one on matatus, replacement of speed governors with new ones even for those that are serviceable. Maya mahanikite guku minista wa ugitiri wa thiini Dr. Fred Matiang'i uria ukwaragia ri kaunti-ini ya Naikuru ahinyiririe ati thirikari ndigucenjia murugamo wayo hari guthingatithia mawatho maya na kuga birigiceni ino no igathie na mbere ta uria bangitwo. Mwaka huu hatupotezi maisha vile tumekuwa tukipoteza maisha kila wakati tukifika Disemba. Sasa tumeanza na tutaanza Jumatatu. Tumekubaliana hapa, hawa viongozi tuko nao hapa, tutaanza hii kazi na tutaifanya. Nimewaambia hata wakuu wa jela waongeze budget kidogo mwezi huu na mwezi ujao kwa sababu tutakuwa na wageni zaidi. Matiang'i augite mawatho maya matirongoreirie guthararia biacara ya ukuui guku bũrũri-inĩ, amu muoroto wa munene ni kunyihanyihia ikuũ iria ciumanaga na mitino ya barabara. Wale ndugu zetu na dada zetu ambao wanaegeza katika biashara ya uchukuzi, tunataka tuwasaidie ili biashara yao ifanikiwe na biashara yao iendelee kukua. Imefika mahali hatuwezi kuendelea namna hii. Kila hospitali ukienda, hata hapa Nakuru enda saa hii, uone ward wale watu wako huko wameumia kupitia kwa bodaboda na mambo mengine. Ihinda-inĩ riu wa Kenya ni moritio manyite thirikari mbaru hari gutigirira mawatho maya ni makinyanira kaimana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.